Laitkam byllai multiple job vacancies ki jeng pentip Laitkam kumba ila buat langhan ni ke video kumba khandai teli ngin japai ikini ke jeng pentip kumba ngi yang nei kedan kena kawai Directorate of Forensic Sciences dan kena kam hapo de DMHO jangka West Cassie Hills tiap nyapai bahaka kawai den kawai pat Nyapai cua kini kam doktor medical officer kumbasan teli hapo district medical and health officer West Cassie Hills Nongstoin. Tarik haduk dari arpenyau tarik benai Oktober arajar apusan pihak su apply link baka online Google Form. Sebut link hapo description kini kadai contractual post kumbasan teli ki kam medical officer katwai benai. Mat bala ban renew kat kumka satisfactory performance. Dan ni kawai ka post medical officer SNCU melapas MBBS naki college in medical institution bala recognize dekat MCI lan dekat NMC. Te kajing siut kumka NHM norms cakatrai gede hapo Nongstoin DH atau medical officer NPC DCS artli MBBS degree na po ki deuli medical institution recognized by MCI and NMC. Te kajing siut kumka NHM norms kini Nongstoin DH parengdo CHC West Cassie Hills. The medical officer NRC kanero de NHM norms kajing siu Nongstoin DH West Cassie Hills nanta sang kawai medical officer UHWC dan nanta kajing siu kumka 15 finance commission nongren yau UHWC West Cassie Hills. Padpoy application form lengkap ka standard form buat kisah documents hapok office jong medical officer halani syok arpenyau tarik benai bersipau hapok kasan baje jamin. Mana dah kaba syupha da Google Form link. Bila boleh submit offline nale let Google Form link ro. Kabang sabu apakah description. Ini sampai sana kawai pat kena kawai dekat work interview kin tarik haduk ki ong kadai haduk live hoi tarik Oktober ajar pusan. Kakam administrative staff qualification lepas class 12 graduates postgraduates akan ono kalang pulih. Pada experience kumbasan senam secerong haka jingtri kam komputer kaj kia tulap pila ban yakran berkat kum experience pila ban ai tulap ya pikam he na kamret teka jaka trai gari hapo selai madan light link code pila ban kontak atau number riu not khandai riu ar san iwai sau iwai ladu ka por chipo baje mestap adu sau baje janmet na banta ka jingtip ka bakambre Teman-teman dapat sana ketop kena kawai batho Avalon Academy Shillong ka court application na kabenta trainer haka aviation trainer kibaran experience ha kabanya iklik sun tanang tak kalapan pur atau nambar kandai pran riu lai non riu not ar saulai kena ada hapo la imkra tanang tak kawai start your own side business hapo kaskian stang yang kajong business haka ba sumariki neki skincare mod yaki snap sneak ro Klamban thot yaka kamba pitre manta. Tenang tak ka portrait kedeng do atlai do saw baci online dan offline. Kin sa aero ka training. Kapan pun hau nyau arlai not iway non riway sa ne pra lai iway kendai lai riu iway pra. Takaway kam cook nam ta guest house riu kendai not non riu nyau men riu Indian cook. Tasana kaway pat kadai ka sales officer ka jing siu kan ar hajar do ar pausan hajar. Takin kentup lang rekat ka di TA bat ka di tanam ta ka jing te bakam ne nam ta kan kam sales officer pi la ban pha sa email ka bakarteng adi thya np vt ltd@gmail.com Tegen dai deki kam mam labu lang han ka top kumkan kan ka way jong Avalon Academy nanti kan ka way kam bagi ajeng mod na banta bat stang ki side business hak basumar se do anta sales officer baka Indian cook haka guest house teman tapat ni apat sana ka top ka babut hak ka top ka babut ni labu kan ka way de jong ka Bama Eri Resort ka badan hapo Umta Village Ribhoi District Nyokandai Lai Not Iway Not R Meghalaya ka court application nam ta ka kam receptionist lane marketing position
Nah, taki on qualification kita dan strong written and verbal interpersonal communication skills. Nah, taki ba tebet berperan kam komputer, nanta banang berkeren kasi English bar Hindi. Pelaban pak CV jong pi saka email ka bakerteng bamaeriresort@gmail.com. Dan kabenta ka jingtip bakam ne pila berkontak how to number pra asan nyau pra nyau wei kendai not kendai. Tekan edeka jingpentep Laitkam naka bamaeriresort kam receptionist dan marketing position. Pelaban pak naka email. Dan atas naka wei experience sales staff dan kam nam tak retail store keberan apa Guwahati Shillong Road GS Road. Kaportai kelabu ne nado kapor sipau khatsan baje mestap hado pra baje damit. Te kinoki bakwa bantap yan kam kilaban pa XCB jongki sya ka email ka bakerteng careerhub.ne2025@gmail.com. Te kanai kedai. Kita kene kedai jeng pentep Laitkam hikai. Jeng pentep Laitkam hai nak top ka bamenta. Dan mentah pat nyapat sa nak top ka babot. Hanak top ka babot kedai ka jeng pentep Laitkam kumba arteli ka post multitasking assistant. Kanai kedai ka work interview kin pelong ha kitarik ban sampai cepo tarik kaduk ban poi application form suka office bahasanya harum kadai hado arpu pratarik benai basipau arajar pusan Directorate of Forensic Sciences ka application am arteli ki post ha badai ka contractual basis. Kula pasca staff sejerong nakadong recognize board badan diploma atau ka computer application kembali benai ka course nanta kasnam khalah do harpra do arpulais hado lai po arsnam nanta kamot hayaki SCST harpo lai punyusnam. Taka interview ki ongkat pelong do haka lai bat Tarik November ajar pusan nado kapor khatpai baji menstep. Taki ongpan poi yaki application berankam standard form bagi kod kesal berankam halane syo ka arpo pratarik ubana Oktober ajar pusan syo ka office basainya kaneka jeng pentet. Taki ongkan sa kinoki kena bab bala syam baki bit hadirin kajing pajbenia kababiang asyam baki bit nam ta kane kam and sapat mi ikiles jongki hapo office jongka notice board ha ka live way terek Oktober ajar pusan Tiga dari kajing pentep noti edi will be paid for attending the interview. Te ubasanya kan di Director jang Directorate of Forensic Sciences Meghalaya Shillong. Tak kini kita tip ku blai shibon.